Heran tue-tue makan apaan sih berat-berat banget. Ya, iya ribut. Ini ngapa sih, Rot? Kagak bisa diem naik motornya. Diam-diam kenapa? Ini bolot, kagak bisa diem. Pelan-pelan. Gigi gua emang gigi gua ada copotan Lagi apa? saya lagi mau nyari Ali ngapain ngikut-ngikut? Gua mencari istri Ya masa bodoh, aturan jangan bareng saya dong, lihat goyang-goyang begini. Lu kagak ikhlas sama orang naik motor aja. Bukan nggak ikhlas, motor saya nih hancur nih, motor baru. Emang tabrakan apa? Aduh, lihat aja. Elah. Ini bener gua motor apa? Oh, gimana sih dia abrek, Pak? Aduh. Berat-berat banget, heran, Pak. Elah. Kenapa sih, Ya turun apa? Ngeremnya nggak kira-kira ada. Silat lo. Numpang aja nyusahin orang. Berdarah nggak belakang gua? Enggak berdarah, ngapa sih emang? Nih, giginya nyeblok. Masa iya, Masa iya gigi gua beling apa lo tajam amat gigi gua? Gimana nih kalau begini nih? Berat-berat banget badannya. Makan apa sih badannya, Nih, boceng orang nggak bisa diem. Lu yang kagak bisa diem ngatain orang. Motor saya rusak nih kalau begini nih. Sombong amat bang motor atu aja. Apaan? Apa motor lu ngapa? Rusak. Giginya kali. Ngapa giginya? Gigi gua itu mau lo katain. Ini sih kagak pakai gigi. Aduh. Turun Turun. Apaan sih? Udah lah. Repotin orang aja, saya lagi buru-buru juga. Sombong banget bang motor kayak gini. Wah, lecet diludahin deh. Motor lu kiloin nih gua beli. Motor kiloin, motor saya telur. Tawe, ngerti kagak. Motor apa begini? Hahu aja. Ikut-ikut aja. Emang saya motor pada mengikut.